Voyage je bukvalno Drake Balkana. Ovaj reper, sramota me reć reper, zna da lupa toliko retardirane stvari da bukvalno ima beskonačan meme potential. Od njega čovjek nikad ne zna šta će čut, znači nikad nije slavio rođendan. Nikad nisam u životu slavio rođendan, to je isto na primjer. Zbog čega? Nikad u životu. Mafija u bloku, pjeva o kriminalu, oblači se misleći da je crnac iz Huda i pritom nema veze s vezom ni sa čim jarane. Znači dok je Voyage bio s Breskvicom i nekako se mogu podnositi jer oni su bili ne samo pjevači, već par koji su pjevači, što je veoma simpatično i ja sam priznajem pjevo dok se kupam. Budi tu, ko da bude tu jarane niti imam cure niti kog, aj dobro. Uglavnom, nekad Voyage nije lupo ovoliko gluposti, današnji Voyage je fake dobola i što mene pravo boli iskreno je to što je uspješan. Mislim, kako da me ne boli kad vidite nekog retarda sa milionima pregleda, sa velikom slavom, a budala lupa blog gang life, koji bolan gang life, stavio hood bandanu izgleda da će ti skinut pume ako te vidi u gradu, a brat nije vidio kriminala, ko on bio siromašan nije slavio rođendan, o čemu ti ba? Ti znaš koji sirotinja ja dolazim. O čemu ti, kakvi rođendani ba? Nikad nisam u životu slavio rođendan, to je isto na primjer. Pa ni ja ne slavim rođendane, jel to znači da sam ja Voyage? Budi tu. Dobro, uglavnom, ono što ću da kažem je da ja crko kreirajući ove videe koji su po meni čak i kvalitetni, znate. I onda vidite Voyagea sa 40 milijardi pregleda, a brat retard, a ja koji skapa ovdje na YouTube ni blizu takvog uspjeha. I sad možete vi reći da sam ja ljubomoran na Voyagea, što iskreno, malo i jesam, neću sad da vas lažem. Ali ja nemam poštovanja za ovog pedera, jer frajer je fake dobola. Lažna mafija jede govna u pjesmama, nijedna nema veze s vezom, krade melodije, umišljen brat dobola. Ali ima nešto što ne voliš? Ne volim da gubim. To je jedno što ne volim. I ja njega treba da poštujem. Zašto? Aj bogati, kad ništa što on uradi, kaže i otpjeva nije realno. Sve fake, sve fabrikovano. I ovaj retard ima milione fanova. Gdje je tu logika, aj bogati? Ja, na primjer, kad vidim Cyphera da nosi ovu hood bandanu, mogu poštovat. Cypher kume robio u Zenici, ima čovjek historiju kriminala, bolan, ufatili ga s 40 kila droge, kontaš, razumije, mafijanje. Al Voyage, koji je ulicu i blok vidio samo na Google Street View, više mafija od Cyphera, koji je zapravo bio u kriminalu. I kako ja da respektam ovog artista? Aj bogat. Djala i Buba, na primjer, imaju decenije muzičke karijere i ljudi su zaslužili uspjeh, došli su tu radom i trudom. A Voyage se samo pojavio s ovom curčicom i djeca navalila na njih jer su par. U prevodu uopšte nije haslu za ovo. I sad, kad su se ovi golubovi rastali, on nešto mafija. Prije, znači, čovjek bio ljubavni pjevač i volili su ga zato što je s Breskvicom, to je sve, znači, čovjek pjevao ljubav i to je sve. Oni se rastanu, odjednom čovjek gangsta, šta bi, kume, šta bi? Aj dobro, lažna mafija nije autentičan, jesu makar pjesme dobre, pobogu. Sve se može halal, tako su makar pjesme dobre. Evo odo poslušat čovjeku album, da ne bude ja neki ignorantni hejter, nisam ni čuo. A few moments later. Oj brate, dobio sam rak ušiju. Meni je nekad bilo žao gluhavi ljudi, ali više nije, vjerujte. Ja ne mogu više iskreno. Jest da nije nešto dug video, ali dosta je, brate. I previše. Hvala svima što su pogledali. I ako vam se svidio video, udarite like i subscribe. Ako ste fan Voyagea, slobodno me hejtajte u komentarima. Ako niste, recite svoje mišljenja, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao. Znaš koja je šansa da se ti rodiš? Abnormalno mala. Jer imaš milion tih kao nekih drugih bukvalno koji se takmiče da dođu do toga da se rode.